Tengata uyakupur coror karya isa kisuwat orang wat niapang sun walu par and kaunoria ketriya isa silu orang wat uyaran kayu and uyakupur coror wat. Thailand kagan katla motail ayman tawanang Sarge and kalwata to Deacon William Mauricio when William Traitio ya low and tengata uyakupur coror wat ayman pagi amanaman katta te patrota. Iyang ay tungal wahawan kak puli waw matiyanger tail kupureu kamalaylay kupura tail taman kau namakin katin iyang kitailan su korus kapuro kiyo poson makat wasak setan sukset poin kalway tail kitailaw pa na nilanglangan kot sam kot na kot ngan sarawi samat kot kalangan kotin limpak o kotin mekoros makatin miyayar makatin miyamet o mepahan katin sapalto hir makatin kapakatanan lang o sampa o katkiyang o taparakan koros o kupurata pakita ramasan uyason ko waliglig kan sapul mamukapkapingkan koros ranwat patrapan kupromi yayirail ol o likokan mesang nipin kupromi kupuratar paranwuya ko wapukawat na napapali kit sa palmamuyar masakan and paywat o kabagabungkan koros. Nan maray nan ranwat sa palmamurongamaw sang nan rongamaw ng mark masani senkak pakong komunimelil o pakong menimpat tuweta at kin pakong pingkit. Armayang samat ko at kalangan yarel pukat mepan tabiyataranwat trupa na tororwat sa pagkakamyan katin po na sa kirail o kuprairail rin kag mamurpaan manamanan ko sa natriyaw pakat yay pakong kami ni melel o pakong riyatakan takitkan mauyari-yarail mayang sa batawan pagkakamyan katin kuprairail o paraneto sa palmamangan sarawi poen kag pawasan na kuprarail arail tungal lamalam ni rail pan katkati meakan koros pan uya kamaupan kit men parelkan Pohnpei wot o kabagabungkan koros men sarawin sinsileral ranwot ni rail paneu pana opil ni rail pan sa palbasang sang wasakset dan kaluway rail o lelang wasakan may rail pan sa pali nanuta karay amapkat koros sa patuwanaw pananuwaw o sakaraki nilang lang kapayan sa balmumuyaros at kaun Jesus Christus makiniyang kumuyongan saraw katin yeyaso kakaun kot metraman arenti koros sang met o pilpan kukulata amen ni marin sam o nawongan sarawi amen Kalangan Deacon Mauricio Tail kaker katla mo tail hoipan padawan Chief Clerk and uya puko on roll call Senator Adson Abram. Amen. Senator Kiko Abis Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Senator Pahrek P. Daniel. amen Senator Sonsor A. Edgar. amen Senator Wilfred H. Edmund. amen Senator Stevie J. Edwin. Amen. Senator Brian PSI. amen Senator Chuck S. Harris. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Alfredson Latorre. patamat man Senator Sandelina Leka. Amen. Senator Miguel Mike Loyola. Hey. Senator Casinda Sri Ludwig. Amen. Senator Makari Miguel. Clerk.
Senator Erilyn Esmovic, Amen. Senator Sheldon Chi Nep, Yet ngay mang. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Mitoroy Simina, Amen. Senator Jason A. Walcher, Yet ngay mang, Chief Clerk. my Mr. Speaker, Hey, quorum Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk, muna tayo bantola, record and reflect may Senator Carl o Senator Artui excuse ang nanwiya kupuran namin. Speaker, Okay. privilege. Na, kamu Senator Perez? Kailangan, Mr. Speaker, muna iban patuloy kayo iman patuloy tiyang giton sa karatan kapil wawan kuburan sa moral code labalap bagi kuburan kay pay po naman mentay tega kailay lokono turanwat iton wawan kuburan Speaker, Vice Speaker, Floor Leader o ibilman patuloy Kadkadaur ngak pil pona si rail sirikan miyang Kadkadaur rawat. O rail kan miyang pepeyan radio te social media rawat. Speaker, I told iran event paron walian tailo. Uya at I told the Samaral Pwuhng tigan walian Mauricio. Uya kadun kuligiti sa palmaan show o kadto o we are low on kabay mesang round and that barota the Qatar I will and the lo we some material kapeng we get to talk sambal come away with some material you go run o iban paron it was accepted kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Perez, masular na meriang sa karata. Masular ay manpateng kupurkan melel sa karata mayor sang Senator Perez o uya tayo tungkol Pwuhng melel Enginkehlap o kay po ni pang kupuran Enginkehlap kay po ni mon malon wow ilaylan Pohnpei wow lap pang kupuran ni Soko sabulmar likan ko nanalang ko nang kaniyay ko wow ki sabulmar lapalap kay to koros nan balian tiyak momocho o government state, local, or national government. Wow toro rong Kabinayan Pohnpei, the Honorable Oliver. Wow niki Lieutenant Governor, the Honorable Yohanis. Wow niki siyong kapung labalap Joseph o yang amusyong kapungkan. Wasakset wow niki Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram. Honorable Senator Kankoros. Ibilman po na siya, wow niki lang kasambalakan yay lang samoro o loiso seriso sumasakan nan chamber wat waun ki katiwat waun ki men Pohnpei koros pon kalap wat pon takapaybaykan o men Pohnpei koros nan wailaut kanan sampa ibin men pon so kasampalaki seri school mesang wain kitri padang child mesang ranwat kalangan ko pramail o mona tayo pantep katlanan uya kupur ay men lukayang way pakon ran kat o patrang ulia pamailkan nan uya kupur toror karyasak isuwat Thailand kakan katla mo tayo ay pan po na sa floor leader. Kalanganan kamu mang Mr. Speaker ejungol sakaratan Pwuhng wow kamu kupura buan kak patrang kay po ni magam walian ketir mumot kesampal wat o itanaway wasakan koros wasakset ay tungal waun kun kamu Speaker, waun ke Vice Speaker, waun ke melel Honorable Senator kan koros. Ay tungal waun iral kan me pacang child. Nan wasanu yelamalam me sang ranwat. Speaker pacang ran waun Pwuhng bayang waun korus ya melel me yang ke child nan men kapesya kan. Mang Mr. Speaker nu wow imen pacawan pekik child kak suspend order of business. O kati pachoti apali nampai saklemau me miscellaneous.
Chansal kamakit mamiayar Thailand katian ng Baisak Limao o Mia Utrapan kamakito karatak chay katiar po ng Baisak Limao yay iratroror the miscellaneous business. Kamu floor leader. Kalangan speaker sensal meranwat chay langata sa macel chepene choror kerja isu ay makarata mang speaker pilmenu yata kamakito bagi chepene choror ko san kakre rekran tuaw me ban iditi nialamen week pan wat soon isa kono paran kauno riakit resek silu no wow Yaman. Pwuhng masani show kamakit paitar o yime pan uyaw sabul matay uyakupur choror wat pan rekran tuaw o pan ititin next week ni alam. Kamu kolokolete floor leader. Kalangan speaker nan aison irachoror kam kupura puyan kak chor aisok sit ong senator Latore. Floor leader yield floor on Senator Latore. Kalangan speaker, kalangan floor, boleh kita bil corak kir, mau naik banyak patu, nan roturur, nan ranwat, ay bil magkayo pakai ay tunggal cakaratang, kaping kayo ni wow ang kakpatu ang ito, sabol namu yang mutunggal magom, cakar gitar, inlang, proto wasak set ay tunggal wow bang from speaker, one ke vice, one ke floor. Onki honorable senator kang korus, onki rail kang korus mipatong chay ranwat nan wila malam an ranwat. Speaker kumkatun kupura po yung kak patungan pata madam chair and wengkiti madam Mofik Daniel o vice speaker. Ulian kitkan korus o pagkabang kupurang katuwa tanggak. Pero na siya o kasamu kaping Israel sering schooling wane koi pingkau no mayang patong tapun macai tata itu ngal bilang malam ranwat principal bilang patong principal in wane pilih so we are chairman in esa nan memotin sokoneti o mapil kau cerbukat ye nan som kiti we are sompatak an pingkau no angkak pilih sal pang kubur me Pwuhng no and one we are section Riau, the Pwuhng Riau or Yeu Pwuhng me patabang peraturan perangkak yang patuan we ban tetok kesampalkan macai kencung alang tiang Pohnpei. Nanti orang ketiam bilikak sensal me bil saman lagi vice speaker o ye serbukat me yang patuang cai langkak kot kiong rai leu lepalan lepung kapungan. Men patuan tour datang floor. Kalangan ng kupromi Senator Latore ong Pohnpei masansal sang kamu yung sabul matay sirikan sang school in one wengkiti. Kalangan. Floor leader. Kalangan speaker kesabali tunggal sekarang wow. Speaker ibeliau sekarang memuat kesempatan wajib pekik cailan suspend order of business rob sepatana pan ira wano isu karyaman pen kamakito karyaman Pwuhng miayar karyaman pen kamakito akchay katkatier tepat patroyer ninampe isu o walu anson katkilon tepat rongan long kamutan kosenet kan ter resolution kan member kan koros sabulman kia tetunggalan kiran sumawan katkilon tepat rongan long kamutan kosenet kan ter resolution kan aktail katlamon tail oi pampleo po na sa floor leader. Kalangan speaker ni sangon momoji beliau sekarang kuperakan o pekik cailan suspend order of business o katiang ban order of the day Mia standing committee report. Pamagut masansal sang floor leader aktail katkatier ban order of the day ye standing committee report.
Moni ban po na sa Chief Clerk, ay ban po na sa Senator Walter, o point of privilege. May Kalanganan ko bromo mang speaker kapung kiyang ainso me kom toga kanya. Amawa chungal sa karadaan wow kapachapach po kiyang ainso. Nang masama nila malam chungal wow kom speaker, vice speaker, floor o ano po members kan chorus. Speaker bachang point of privilege kan o yang pagi momot wachen medal kasamo Pacheton Mr. Casti Shaniver o Miss Neverty David o nasa po na wila manam o ipagkachay ng kachikang rayo na balanda po po. Kalangan Senator Walter o kamagatin po ng mga ibasansal siyang kamuy o Mr. Shaniper o Miss David. Kalangan ng kubrama po yung mayang pati ang uya kupurunan mo. May ito point of privilege. Masyalar ay ban po na sa Chief Clerk. Standing committee report number mapgiri seksilu line ri seksilu mepet legislature bill number papgiri sak wanu line ri seksilu sang salmigam pinsap Pagi esansal me report long sang committee in sharp ay ban po na sa chairman in sharp Pahrek o committee in sharp. Kalangan main speaker mohon iban paduan Taza belmukam dian sap mawai man paduan kesapal ay tunggal sa karadaan waban kuburamay. Iman paduan kamag jalan kak pagkatao masani sandigam de board na bel mabugri seksilu la pilihan roi seksilu o sabol man kita. Kariyaman. Sansalamaw kamagit mamia. Dalam ketian ada masa nampak standing committee report lima kerja saksilu, lebenar kerja saksilu, o sabulman kita. Koros maudung kamaguto masa ni ay, Pwuhng masa ni so, sansal makamagut poita o try kat nan masa nabe, o iban po na sa chairman in sharp. Kalangan ko Mr. Speaker, iban tapiyatay parawan pagi committee members and gag sawasawasakan may ibang patawan pok. Enginkehlap, Mr. Speaker, o momot and Legislature. Robot what yeme itan long aton ban kupramail kamadang kusulat na mapapkiri sa gono lebenial roi seksilu. Enginkehlap anan what Paradong maluwat ikangan uya kupur kay macaptar nan jompungan Januari o kamiti padawangar nan tatok worker kangan meeting kay o kamamadan ko senat kay bilbatangar nan meeting bugat may pawasane meeting kan the public hearing kan Yay communication use ang option president dan bebugi isag payo level na isag silu o batang question at kay sansan nan report word pero ni ulan tatok Mr. Speaker an gorong-gorong kan sansal padigan mau mon committee Israel badawanda rai jongalutut ong pilwat Bill number papagri sa gono level niya roisak silu. O bill miya kay mabil pato no mon committee. Abil pato wanda arail tron Iran short utung kamadawat. Riyab ni mulan datok Mr. Speaker committee pato wan utung ada o robot kitong maluat. Dahil nagak sabon man kita kamadang kusunod na mapapagri sa kuno, sabi niya roisak silu, ninduan ay injengtar. I met Enginkehlap, kalangan Mr. Speaker. Motion to close. Miyete masa naban report. Motion in close. Right. Essential member motion in close. Amona tayo ban close. Di pan entertain may kupurak. Even kalalabak irekay
ay men kalelebek na nasun kombal men pagita mak tayo kombal minute tayo kombal chairman
One
Riesak silu, lebenial riesak silu. Motion close. Masalar, masanabe, aiban, bonus kamagut mamia. Thailand retengiti masanaben standing committee report, lembelimop riesak silu, lebenial riesak silu, sang committee sharp. Koros mautung kamaguto, masani yei, Pwuhng, masani so. Kamagut poitar, oktai retengitiar masanaben standing committee report, lembelimop riesak silu, lebenial riesak silu. Koros mautung Thailand sabulman kita standing committee report number 5 riesak silu lebenial riesak silu masani yei Pwuhng masani so kamagut poitar oktai sabulman kita standing committee report 5 riesak silu lebenial riesak silu sang committee sharp ranwat Speaker. Chief kamu Senator Edwin Kailangan Speaker ay sumulwaw. Iman pagkita ni wow magtry kak place standing committee report di magkri sa payo ulam niya rin sa siluna sa magtry kalan. riesak payo lebenial riesak silu pan standing committee report. Kamu Chief Standing Committee Report number Mebki Riesak Payo Line Riesak Silu Mepit Governor Communication number Mebki Sisak Wano Line Riesak Silu Sang Salmi Committee on Judiciary and Governmental Operations. Chairman in Chayanko, Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker patrang sa umni sakartaan kay kuni maulap na biyaya. Dahil wawan kun kami vice floor member kan o Israel kan may ang patrang trial may isang rano ang chamber wat o mas lagi. Nuwaw man patawan uyak kamugot. Umot watran ka kataropo standing committee report lima kurisak payo ulam niya risak silu o sa Bagaimana Chan salamo kamagutok Thailand katianan masan pen standing committee report ni mapki riesak payo lebenial riesak silu koros mautung kamagutok masan iyai Pwuhng masan iso kamagut poitar ok try kat nan masan pen report kamui Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker nuwaw man patawan ulian sa mga kamtinche ko standing committee report what may tanlong ito ng mamoting legislature what Governor Communication lima sisak wano ulam niya riyak silu. Metoko ititan Mr. Michael Nakasona po yan kakuya Associate Judge Tesong ko pong insap. And san salmaw me one of minute ansuwat uya primary employment yay balian public defender on Pohnpei State. O niyan sa water bil uya amen temporary judge in Colonia Town. Even batuan kami elemen nan rop kan o taropo kan me patreng report wat kaseletar me manakap menet tungalan kita sa kulman ki experience in palian kosonet. Wen yang so wasa niyan so me ban alet kamanaman an kakuya pukowat nan testimony kan memie utut memie o sang nimet aima committee men report kiyo recommend kailangak kamanala recommendation in committee kailangak kamanata Mr. Michael Nakasona po ang kakuyala amen song ko pong siya aimat may men tuan report ko kailangan motion reject the motion pen report. Bagaimana Kailangan Senator Edwin masalar masan ben report aiban ponese kamagut memie Thailand ruting ti masan ben report koros me utung kamaguto masan iyai Pwuhng masan iso kamagut poitar ok Thailand ruting ti masan ben report koros me utung Thailand sabulman kita report nembel map kriyesak payu lebniar riyesak silu masan iyai
Pwuhng, Masaniso, Kamagit Paitar, Oktay Sapulman Kita, report ng Belimop Kriyasak Payo, Lapanyariyasak Silu, Sang Kamitin Jayan Koranut. Chief. Salam, Mr. Speaker. Masalah Raiban po na sa floor leader, Apram. Speaker, itong sagarin wow sa pan promo yung honorable senators. Ang suksit mang Mr. Speaker men nuwa o pagkipan promo yata kamugot challenge kak suspend order of business. Kati pachote apalin ng basic silu may pil kalanter. Magit memia sang floor leader, Thailand patrotiang tagatian ng basic silu yay pil kalender. O pwede essential memia utupen. Kamagito aktay katkatiar pan pil kalender o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Babki by Sexilu Layang Sexilu Legislature Draft 1. A bill for an act amending Stelo number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes. Kung ni Kriyaw kin sa Kalangatawat. Kalangan Chief Clerk, pwede essential kamutan ko sa network report long sang Committee on Finance, ay ban po na sa Chairman in Finance, Senator Joseph. Kalakalan ko, Mike Speaker, itungol sa karataan kapeng kay puniwawang kakpatsang. Pagkumuliang katiyar, mamuot-wot o kalalalang. Kaan kupurkan o wasakan makunayangan tok. Porotonan mamuot ay itungol wawan pun komit. Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Member kan Korusya. Mike Speaker, Honorable Member kan Korusya ni wawo karakarak men patsawan pata sa pagmamahil committee and money. O yata yung kamugat chalan kak. Pagkata masa niyo kamanata kamumatang ko sa natin pagpapagod pa sa silu level sa kriyasak silu ni Karyawo kem sa klan watawat. Karyaman. Karyaman. Sansala mo kamagut may sansala sang Chairman in Finance, Senator Joseph. Thailand katiyang nan masanaban kamutan ko sa net papagod sa silu level niya kriyasak silu LT1 o kamanata ni Karyawo kem sa klan watawat. Koros mautung kamaguto masaniyay Pwuhng, Masaniso, kamagit Paitar, Oktay Katkat nan Masaniso. Speaker, Kami, Vice Speaker. iman pakita magregak kamal sinansaw kis po miya floor amendment yawinin and patotok tayo leuta patola. Asan sila mo pagpag mamiya, karatak tayo bang kumal, minitrew tariyaw, tayo kumaler,
kat nan masanaban kamumatan. Kosonet Pwuhng sak silu laban yari sak silu LT1. Speaker, Kamu Pak Speaker. Nuwa ibatawan kamagit trial ang kamaltisan ang uyal malam mo itong kamati kubur kanan kau kubur pron sa balinan wasawat lakap isak. Speaker. Pone ban pone sa kamagut mamiya may kupuro poin pone sa mga Senator Edwin Chairman ng JM. Kailangan Mr. Speaker mo in isu pwede ipilman uang kamagita kami mentaki muna sansal mamiya nomination yung relapten. Amo magkatay ka kapalila kapandela report in finance ko dahil katilaban miscellaneous padalang ka kapalitas ang nomination. Essential mo may iyo me kapanapil mamasa ni makakapaltas. Ang mo ipagpag po napalsangar ko Thailand ete one niya Thailand adopter report. Langan Mr. Speaker. Na chay komal mamin ito. Chay komal kamu Pak Speaker. Dula biniari sak silu LT1 ong lakap. Koros mautung kamaguto masa ni ay uong masa ni show kamagut paitar o ime panu yawi. Miatre Chief Masalar Bill ay pan po na sa Senator Edwin. Motion Thailand Kadkadaur miscellaneous. Kariaman. Chan salang mau kamagut mamiyak Thailand katiyang ng basic limaw yay miscellaneous business.
Mr. Speaker. Dahil Kadkadaur pan nambay sa klimaho ipan po na sa chairman and chair ko. Kailangan, Mr. Speaker, ni Waman, luya kamu katiyo, trailanggak tola o kamanata recommendation in committee, trailanggak kamanala Mr. Michael Nakasona, and kakuyala amen sungko pong isa. Jansal kamugut memia, koros mautung kamuguto masaniye, uang masanicho, kamugut poitar, oktaibang komalti miniteo, o chief clerk, pachaw, paletkan, child komal. Kamu ni? Kailangan Mr. Speaker, mau Chairman Insapan, member ko siya. Kawait sang Senator Pwuhng member kamumutan ko Senate. Nako.
O enkak sansal ong supplementary totok to usus ong nomination melel mepitata recommendation and report ng belimap kriyesak payo labnial riyesak silu metoke Mr. Michael Nakasone puen ka kuya Associate Judge and Pohnpei Court of Land Tenure usus eu so o Asia Kwalu A Ranwood teka manalar Mr. Nakasone puen kuya Associate Judge and Court of Land Tenure. Senator Edwin Miete, Masalar, ay baan po na sa floor leader. Speaker, kailangan Director, Salar. nuwaw men pasukan chor paroncha chong Vice Speaker. Floor leader, yield floor o Vice Speaker, Mikael. Kalangan floor, kalangan speaker, kalangan ria yan po senators chorus, mang speaker, ipatawan nuwaw, pagkira kan masupay, momotut, ang wali pa kan nikop ibatawan pagi kadayang katsang patusan ang wala malam ranwat prong sa pali nan maluwat puso la totok lakap klokitsak. Riyaman. Koros mautrong kamaguto, masaniyay. Uwa masanisyo, kamagut po ita, rok trail pan ran malati isang nan uya kupur ranwat o sa pal panalakap klokitsak. Kalangan ng kupur koros. Kalangan matam